चिंथोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के पड़ो दोन फारू ट्रॉक्सी हेम तुन तुमफान लोंगलिया पता के रोन All tribals people atum pen charchim prisegalong apran ke dam atum aphan dipu along kachiki modun Nomati constituency along APHS song pen MOS surhinira inquiry along kedo close 2.3 puthak metheng tom pen kachesong asai kede Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chume sen ahan an long iji ladak nanglitum karbi kitun ke danga teng pensi long poniji kelong jia sona monglake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang ahan hipi ki phi chatni dumke karlu phag ok ki up phag ok slice fry phag ok ki phi phag ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponeji komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalongta nangji pulote long iji aprang pen ke pathi ke ji aphan 8761940579 lapen 9365239862 along homri lote longponichi lapen mingche bi ikha ajo ke sangje par saisetami ingdeng hini asian deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long Kardom pini prime time birta long pen nili sami jerbon killing pi nonar juik tha birtang ton pen Kedam tang preni pai kri troxia ni Chinthong MSC constituency along don pharo troxia hem tunaphan longle pata kiron lapen long elu buerong long BJP kangdang amai kangni anparta BJP krilem sa hem ki kim kirang ponchia phan long ikesong Chinthong constituency along kedam tang preni pai kri troxi arni siverang bong pason thomas ai kedeng pachun pon lake kechengsi long elu buelong akimi lem sa hem ki kim kirang ponchia phan em prodip rong piare deng pen long e sompon therapy puthot Chinthong BJP claim ba tumang bong kachithan chimu mamai padupon West Karbiang long BJP amai phu Rodi Bronghang Chinthong Mondol BJP amai phu Joysing Bongrung Chinthong VDC amai phu Khorsing Senar pendang lok penangan BJP long kachirap duna bang phu bang phetum kachitong dun bangso kachithan chimu mamai long ASDC pen don pharoi sira thomke proxy Congress pen don proxy la pen APHC pen don ni pangrum pet don pharoi sira plikebra trok araratum BJP long chepo ogdun lo Halapu longli apata ka vera ra tuma phanta longli pata kiro na jai mek deng ponsi pangrum pet don pharo troka hem tuna tuma phan ake joy pen em prodip rong piari deng pensi longli apata rondunlo bangso hut karbiang long autonomous council em prodip rong pi pen kaning je pona tengke none phonga bangke chinthong alongke BJP asongsi highway ji madule songa hin pen ticket pipon pusitame ke haya bangke BJP si highway ji pusi ninje pon aru pablo ase amar 2300 আৰু কটা পাবলৈ আছে সেইটো আমি সোনকালে জইন কৰিছে বিভিন্ন দলৰ পৰা অহা জইন কৰা হৈছে কিমান মানুহে জইন কৰিছে আজি আমাৰ টোটেল 149 হাউচেছ জইন আগন্তুক তাতকৈ তাত তাৰমানে বিশেষ AFCC দলৰ বেছি আছে কংগ্ৰেছৰ অলপ আছে আৰু APHCৰ অলপ আছে আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আহি আছে বিগত 4টাকৈ কাৰ্যকাল আপুনি ইয়াৰ পৰা জয়ী হৈ আহিছে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আপোনাৰ ঠিকে আছে তাৰমানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা BJP দলে জিকিব হাইকমাণ্ডে যাক দিয়ক কিন্তু আমি BJPক জিকাই থাকোঁ এইটোৱে আমাৰ None phong ke AC kili ga hura banke West Karbiang long district along constituency long sir cap setame BJP ke hai adja banke ning theklong si dolo pusi BJP WKA DCMI phu Rodi Bronghang pen ning jipon নাছিলো কিন্তু এবাৰ 9টা সমষ্টিতে জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত কাৰণ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এই চৰকাৰখনৰ যিখিনি উন্নয়নমূলক পৰা আঁচনিৰ পৰা লৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য সাথী পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰহাৰ নেতৃত্বত যি উন্নয়নমূলক আঁচনি ইতিমধ্যে জনসাধাৰণৰ মাজত লৈ গৈছে তাত মানে সেই লক্ষ্য ৰাখি বা জনসাধাৰণে কি দেখা পায় আজি বিভিন্ন ধৰণৰ এলানি যি কাৰ্যসূচী আপোনালোকে দেখা পাইছে মাছ জইনিং প্ৰগ্ৰামবিলাক আজিও তেনেধৰণে এই চিন্থং মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত
140টা পৰিয়াল SDC 7টা Chinthong pen Himari Rongphar Karbi Anglong live. Kedamtang pre-nipai kretroxiarni all tribal people atum patir piponsi dipurong supi Samson Singh inti park along kachikimo asai kedengdul. Lasonok taxi chokihola long setame NDF KFA lapen ITPKA tumta kachikimo asai kedengdul. Kedamtang ningkan surini rapho ningkan karbi pen dimasa khe song bom kachar wohut bang thek otlang no tumari dengpen charchim prisegalong adai kawe bang plikebrai sia karbi aratum aprantam nang chuyo. Halabang suarni ke karbia khai phan isi ke thedung ningdugarani mate arni ki ik asonsi nang mandetlo apran gedam joebang phubang phiatum akar jong chomreng me arna making ri ke dodun long pa media phan aning kanwang seta me karbi solang dwara ratum kachikimo sai dengpon bomlo lasona taxi piningkan le thot me charching prisegalong team karbiang long pendang lok break jam hang phanga song la pen solang do araratum chitop petsi kachikimo sai dengponlo Lasona taxi all tribals people atumta ningduk chepaklangsi kedamtang pre kritroxi arnikangsam dipurong supi rusem sonsing intia mirbirialong milur kaidunsi chikimosai dengponlo Adaya wepin pen apran karmut et aputhak nonpu anta bang solam sorkar atum bang samriason lasi prabjin pen sorkar atum sodak pen kiritar libra report ki pipa prap nang ji pusi kachikimosai kedengahut ephl siamai phuja ai kathar pherangke thengno hinje Tompan halabang suhut, karbideb le di masa tati lo halabang suhut. Tribal atum, tribe atum an, apan piti lo. Labang suhut kit hitang, apot ilitum cema thatu bom lo hok lo. Seta la cema thachot ke ilitum chok celang. Athewan la alama bangge lele det po ako mo pita lason ka plang plate det nang ji akam ke ilitum claim thek thelang. Lapen mahume me akam. Assam government tum inquiry lopu sita no anta inquiry report pe klang kle non anta rat atum pan pe klang kle de non anta public domain along pe klang kle de lo latu Halapu NDF KFA lapen ITPKA tumta nilibahawar longkoirong hangarong towar krong thom kache tolong milur kaiponsi karlitang atuma karjong aningka pang samponchia phan chikimodunlo Nareng ko resi pini pia pot si dang ni lebelong ni tum la bihek the kamu mar tum pen lapen ke the ke ding tum pen kadok bi pi pos ni tum pini chike mua sai deng kona ko ma pul dang tel tum kadok ka bira chini la pini ke kar bia khai pani siar ni ki ni paman si pini kar bia khai pini mekri ke klorni pini mekri krengon e kar bia pu ki molong ke tok arani son si tum pan pe manola si ke dam tang ningkan suri hini ra pho priya chiklo charchim prisegalong charchim along pini dima sao pen kar bi khai pen khayang bong kecharo ta joksi News report long sudaring tila pen chokihola pen Samson inti Karbiang long live Hauraghat Legislative Assembly angkang APHL siamai phusuren kramsa hin pen chipatir piponsi kidamtang pre-nipai kretroxiarni nomadic constituency angkang along MOS surihinira inquiry sialong close 2.3 puthak kham khesi metheng tompen armu chejeng ponsi kachisonga mede kang thurpon Bangso MOS surihinira inquiry sialam don kache tolong ki jongpon close 2.3 puthak kham khesi metheng tom ot kraipen armu kachejeng asai deng ponsi kachisonga mede thurpon lo Bangso kachisonga mede kang thurpon che phanpura Hauraghat Legislative Assembly angkang APHL siamai phusuren kramsa pen chipatir piponsi patowerni kang sampor phai trok pen kaibong kru rong pen pangcheng ponsi Mahamaya constituency la pen Numati constituency angkang alu par ompon Karbi Anglong district lake 6 schedule ja kompensi nara komthip bonta non bangso close 2.3 long pen abangke 6 schedule ron kapa bo pon thulo kusi suren khamsa pen hinje pon constitutional safeguard পুরোটি ডকুমেন্ট অসমীয়া বেংকে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ আসল ৰক্ষা কবচকে দেবচাৰী আলোলংসি কনস্টিটিউশনাল লসি ইনি তুমফান কে লাংকে রাই মেক লাকুসন দুটো দাসিলা সুনাকে রাই মেকে দুটো কাটিলে বাভান la non tribal tumphan la 62 lo 62 langkang lo ba beijing nang ngon pejia ja kong ka la tumani Kasa ja kong ka ke la ke 62 lo ko lo dasi dono bangke long lesi pichu de hala tumphan jong si election ka pa phur lo ja kong ki de election ki vote ki jo lo ja kong jong si ki de kilo ja ke la ke hala tum ili tum long ke ni nagori
Labang so pi se kodalong close 2.3 putak ningkang samse mate karbianglong lak lakalong le ke che so duma phan ke tho putak aning ki pungpen ka che song me de inthul ponang kok luputa ningje pontu kahi didun mane ke than hedun aphan se didun ka tu pabita ka che song dolo labang so e kodalong ceng kubeda nilitum angring bang chini asitina pakai tim MOS puno MOU puno hal atau kita hotel ke isi kali itu isi ke ini tuhan lagi berkonflik itu. Asal ini tu laso ekor cetok yang tu, lapis ekor cetok yang tu ta ini tu EPSLC tuntun kaki ke kacang wai padukon, aso pating wai padukon kisah hero jongsi non pong ekor kami ini sekor jongsi. Labang so jai make claim pona hu APHS ya song Central Committee yu de hin pen sai hem chun bang longkumar be dipen rongpi ganga kiling pen tang lok ke ong tu ngatum bang su ka che song me de kang thura long chirap che tu dena rong pen Vikram Teron Karbiang live. Nehru Yuwa Kendra Sahem ki kimpen ki thurmia ove ki mi mate risonim so tuma phan kangthur ponji anparta kapathu hin kapachi hunga varsai ki pi ponja kemang pensi kidam tang preni phai kretroxiani NYK State Director Shed Ali Hamren rong supialong anwangsi adimaklong kelang charipon Kithurmia ove risonim so tuma phan mesen ase ke piponsi ame thanga keng kapachar jap thekji anparta kapathu hin kangthur ponja phan Nehru Yuwa Kendra Sangathan Assam Zone Government of India State Director Shed Ali NYK Deputy Director P Chakraborty tumpen West Karbi Anglong District MP Hamran Osupialong an nang palilo Bangso nang kahumre hut umrin tiarong along kikim ponji NYK Sahem adimalong langcharipon. Labangso Sahem ki kimpen West Karbi Anglong lo kido kithurmia ove kimia tumaphan thedunga barsai pipon thekbo. Kidam tang penang aningkan NYK pen ong tungarong atokanu along football kapathu pen chenglok cherok tok aseki kachi pipon bomang thek kimi ki thekpon longa joksi Sahem ki kimaphan setame siding pontulo. Actually the donor of this land is also here and we have this is the first time that we are coming for inauguration of this land and in future there will be a youth complex and youth development resource center and office of Nehru Yuva Kendra. So in future it will be there. So this is a really very happy moment that Kidam tang penangan aningkan West Karbi Anglong District along NYK Sahem donang jipo kar ia bangke piniar ni ana bangke kepleng lo pule pudam seta henone lo pusi MLA Rup Singh Teron pen ningje pon dopo itu West Karbi Anglong basically ke uwirimi itu club itu mani NGO claim itu daga kapre sport dan cultural activities awareness campaign ata doji pulon te da participant wale long pajasi mena uwirimi itu mani awareness campaign sport ta kapre item apan sondo ta activities la sondo poni lati nor wokan roke apan la dak bang ke uwirimi itu along kapre tata mana la so mana demonstration la so ke dam tadi tu apa sai pipon apran da tum pipon lo non dam thang lo ponte da pensi ko se pipon to long po Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live. Kidam tang chitini phain kora ke thomarni so chengthanta constituency along komani jongjunga hin pen isi welfare society mahang pathek ponlo bangso puthak denarong along ex KPLT Sampriatur welfare society songa hin pen kachidon thek thelam the pherang kya mailong pangdak pon komania bangphu amethang jongjung pen welfare society mahang kapathek pon puthak denarong along kedu ex KPLT Sampriatur welfare society songa hin pen kachidon thek thang thek chapaklang pon Bangso hut komania bangphu amina jongjung welfare society mahang pathek pona puthak denarong along kidu ex KPLT Sampriatur welfare society songaphan klardak pen pachini ponang ji pusi pherangkia mailong pen pachini pon Begitu ex KPLT kem disband FNP September 23 hari begitu ex KPLT welfare society Sampriatur pun seng FNP labang so asong sewa pu alangi wajaru hanjang mate don rikram sa alangi tumsi labang so kem disband army si alangi tum seng nang pu nili phan birta nan pachon lo nan pachon et na fisita me nil tum labang so
asong ex KPLT Welfare Society tu seng et na fisi tami alang itu jung aku alang itu soseng henta ex KPLT Welfare Society soseng henta kumuti tu seng det lasi labang so ke seng det ke alang itu nilitu makedas mate member suman asi tami kupia joini si alang itu charju je pin pen mate kupu birta chen e pin pen bang so cheng henta Welfare Society kala support news mate media chipi malasi Kidam tang chiti ni phaing ko raki thomarni kadu kawi chingwai chingsai pensi ex KPLT Sampriya Tour Welfare Society song mahang pathek ponlo Bangso Pita Socheng Dhenta Constituency long Welfare Society mahang pathek pona bangke chok cheputa phirangkia mai long ning chipon Lili tumalong ala KEURF Karbi X Revolutionary United Youth Forum alang itong fans kami kurang churu pilo alang itong kami nili tumaphan non officially di kremalong ason itong rescission kecapachun jelong kami pinang kecerap do piana pot kecun si nili tum panlong be pala tum kami suri ningkang sama kardon pilo lapen lancos kami nili tumaphan puthok nili tum karbiang long CM sir kai duluran rong hans tame alang long tame farnisi tarik non 8 October 2021 arni alang is tame nil tung paritian nang pidun pen Denarong pen Bikrom Teron Karbiang live Tang te pini prime time abiruta ke lapon sikang toniglo